Hey guys, hari ni kita orang singgah dekat Bigfoot Ancestor, Johor Bahru. Kalau korang jenis selalu penat kaki, badan lengur lepas kerja atau travel, tempat ni memang ngam. Sampai je dekat sini, benda pertama yang kita orang buat mestilah tunjuk AG Club member card. Simple je, terus boleh redeem faedah. Bila jadi AG Club member ni, bila kita orang datang Bigfoot Ancestor, kita orang boleh enjoy 20% off untuk massage package. Harga terus jadi lebih jimat berbanding harga biasa. Lepas redeem, akak Jama memang terus enjoy rawatan. Urut kaki memang rasa lega, tekanan hilang, badan pun jadi lebih ringan. Memang sesuai untuk akak Jama me time atau reward akak Jama sendiri. Yang adik-beradik Jama suka pasal AG Club ni, dia bukan setakat untuk satu tempat je. Bila ada AG Club ni, ada banyak privilege yang korang boleh enjoy. Daripada dining, wellness, retail sampai education dan banyak lagi lifestyle benefits yang memang berguna dalam daily life. Honestly, benda macam ni memang buat adik-beradik Jama rasa this is why buying car from AG Auto World sangat berbaloi. Sebab bila beli kereta dari AG Auto World, kita orang terus automatically join AG Club and terus enjoy semua exclusive perks ni. So remember, buying a car is not just buying a car. Buying a car is joining a lifestyle club. Adik dan Kak Jama approve.